Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perlombaan hafalan ayat pendek program POT PKK khususnya Pokja 1 Desa Ulang-Uling, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, malam kedua atau malam terakhir segera kita mulai. Yang sebenarnya malam ini langsung kita masuk saja untuk peserta yang hafalannya 8 sampai 14 tahun akan membacakan surat Al-Ghasyiyah, At-Tin dan surat Al-A'la. Sedikit saya berikan pengumuman. Yang tadi malam saya minta semuanya mendengar. Ada anak kita Unzila Rizki dari pengajian Irsyadul Muhtadi Dusun Tunong, Tengku Mustafa, yang sebenarnya igomnya malamnya cuman bekam mungkin tak lapor ke panitia ruh mubuh hajar numit, tapi nilai gonya memang nyepat. Hanasi kamu pemenang-pemenang tak ada nyepat nilai, ngasih tu nilai lagi biasa di Dewan Juri. Karena nyo lembaran lain, nyo lembaran untuk 8 sampai putah. Nah, jadi lagi yang lupa mendong, benar bertanya-tanya deh, punya kawan gitu, yang untuk clear masalah. Mungkin lagi yang ada pengumuman. Selanjutnya langsung saja kami panggilkan peserta yang memegang undian 34 untuk menuju mimbar tilawah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataqa haditsul ghashiyah, wujuhun yawma idzin ghashiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'ihah raliyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lawiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'atun, wa namariku mawfufah, wa zarabiyyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa sufirat, wa ilal ardi kaifa nusirat. Fadzakir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, summa inna alayna hisabahum.
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja membaca tadi bernama Fatan Muntaga Hasbi dari Baitul Mukmin, Dusun Tengah, Tunku Mukhtar ZA. Berhubung pemegang undian 33 lagi kurang sehat, jadi langsung kita masuk kita panggilkan peserta nomor undian 24. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Peserta yang baru saja membaca tadi bernama Nabil Fitian Yusri. Nabil Fitian Yusri dari Baitul Mu'min, Dusun Tengah, Tengku Mukhtar ZA. Kami panggilkan peserta yang memegang nomor undian 35. Bersiap-siap 36. 35 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aliyah laisa lahum ta'amun illa min dharin la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peserta yang baru saja membaca tadi bernama Ardinur Khalis Abdullah. Ardinur Khalis Abdullah, Darul Ihsan, Dusun Baru, Tengku Tarmizi. Sekarang kami panggilkan peserta yang memegang nomor undian 36. Kami persilakan. Siap-siap peserta nomor 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Peserta yang baru saja membaca tadi bernama Aidil Muntahar Saiful Afwadi. Aidil Muntahar Saiful Afwadi dari Darul Ihsan Dusun Baru Tengku Tarmizi. Sekarang kita persilakan peserta yang memegang nomor undian 30. Nomor undian 30. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peserta yang baru saja membaca tadi bernama Rahmat Rizki Ibnu Hajar. Rahmat Rizki Ibnu Hajar, utusan dari Irsyadul Muhtadi Dusun Tunong, Tunku Mustafa. Sekarang kita panggilkan peserta yang memegang nomor undian 28. Bersiap-siap 23. 28 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja membaca tadi bernama Rihayatul Asy Idris. Rihayatul Asy Idris Baitul Ilmi Tengku Abdul Rahman dari Dusun Tunong. Sekarang kita panggilkan peserta yang memegang nomor undian 23. Bersiap-siap peserta nomor undian 25. 23 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuh yawma'idhin ghasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wa la yughni min ju' wujuh yawma'idhin na'imah lisa'iyah radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna illa al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat wa dhakkir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allah 'adzabal akbar inna ilaihi iyabahum summa inna 'alaina hisabahum bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi kabad fi ahsani taqwim summa radadnahum fi ahsani taqwim Asfala asfala taqwim. Assalamualaikum. Assalamualaikum